riperile amukele eka ngula ya vutivi vito ra mina ni Khazamula Ngobeni. Madyambu ya namuntlha hi langutisa vuxana xiphiqo xa vahlampfa lava nga laha etikweni swi nga ri enawini xi nga ololoxiwa njhani ke. Tsundzukani leswaku namuntlha hi mi haxela thwi loko mi lava ku va xiphemu xa nongonoko mi nga hi bela riqingho eka 011 714 0672 kumbe 0671 kumbe 0673 na 0674. Mfumo wa Afrika-Dzonga wu boheke ku va ni nhlengeletano ya xihatla vhiki leri ku kanela hi switereko leswi yaka emahlweni ehenhla ka vahlampfa lava nga laha etikweni swi nga ri enawini. Leswi landzela switereko leswi veke kona eka swifundzankulu swa Gauteng na KwaZulu-Natal leswi nga hetelela swi tlulele ni le ka swifundzankulu swin'wana. Hikokwalaho ka xiyimo lexi, namuntlha tiko ra Ghana ri sungule pfhumba ra ku tlherisela vaaki va rona eka rikwavo. Muteki wa mahungu wa ngula ya vutivi Wisani Makhuvele a ri erivaleni ra swihahampfhuka eJoni loko vaaki va Ghana va tlhelela eka rikwavo. Hi kwala erivaleni ra swihahampfhuka OR Tambo International eKempton Park eJoni, laha kwalomu ka 300 wa vaaki va le tikweni ra le Ghana va nga khandziya xihahampfhuka ku tlhelela eka rikwavo. Kambe xihahampfhuka xexo xi hlwele kusuka ku nga si huma dyambu tanihileswi a ku kunguhatiwe ha kona endzhaku ka loko ku paluxiwe leswaku vanhu lava a va lava ku famba a ko va 10 ntsena wa vona lava a va ri na maphepha lama va pfumelelaka ku va laha tikweni ra Afrika-Dzonga. Vahlampfa va lava va le Ghana hi lava va nga tinyiketelela ku tlhelela ekaya, va vula leswaku se va chavela vuhlayiseki bya vona. Leswi swi ta endzhaku ka loko ku ve na migingiriko kumbe mapfhumba yo kombisa ku vilela hi mihlangano ya vaaki laha tikweni leyi lwisanaka ni vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri enawini. Mihlangano yaleyo yi tlhele yi kombisa leswaku muhlampfa wun'wana na wun'wana loyi a nga laha tikweni swi nga ri nawini u na siku ro hetelela ra n'hweti leyi taka ra Khotavuxika ku va a longa timpahla takwe a tlhelela eka rikwavo. Kambe hi nga tiyisisa leswaku hi nkarhi wa mapfhumba lama yo kombisa ku vilela a ku na swiviko swa madzolonga laha ku nga vavisiwa munhu kumbe ku dlawa munhu. Swa ha tetano, hofisi ya Ghana eAfrika-Dzonga yi kombise leswaku ku na vaaki va le Ghana lava ringanaka kwalomu ka 16 wa magidi laha tikweni. Yi tlhele yi tiyisisa leswaku xin'wana xihahampfhuka lexi nga ta fambisa van'wana eGhana xi ta suka hi Sonto. Wisani Makhuvele wa ngula ya vutivi OR Tambo International eKempton Park eJoni. Xiphiqo xa vahlampfa xi tise njhekanjhekisano ni le ka varhangeri. Khale ka president wa tiko Thabo Mbeki u ri Afrika-Dzonga a ri nga swi koti ku hlongola vahlampfa lava nga laha etikweni swi nga ri enawini. Mbeki u ri ni hambiloko vo hlongoriwa va ta tlhela va vuya. Professor Fayemi from Nigeria. And he made a very important point. He said in 1969, Ghana did the same thing about Nigerians in Ghana and said, we don't want these undocumented nationals, and they attacked them, people ran away. Nigeria retaliated 10 years later, 1979 and 1981, and drove away the Ghanaians, and he said it solved nothing. He says what is happening in South Africa is not new on the continent. And our experience on the continent says these things that we did in Ghana, these things we did in Nigeria, which you are repeating here, didn't solve anything. They drive us against this unity which we need. Kambe van'wana va sola mavonelo ya khale ka President Mbeki. Holobye wa mitlangu Gayton Mackenzie u ri swi hoxekile ku va Afrika-Dzonga ri hundzuriwa vuchavela wawa bya matiko hinkwawo ya Afrika. Mackenzie u ri a nga swi twisisi ni leswaku vahlampfa va baleka yini eka matiko ya vona hi ku hava nyimpi. U ri vaaki lava nga laha tikweni handle ka mpfumelelo va fanele ku tlhelela eka rikwavo. The people are unhappy, so people like Thabo Mbeki should not tell us to listen to them while our people are suffering on the ground. This is no xenophobia. You can't go to Europe without a passport, without a visa. It's the laws.
When you go to China, there's laws in China. Why must we not have laws? Kasi mo go to bapalang teng mo South Africa. And to all the leaders, you must not be scared to tell the truth. There will never be African unity if African leaders keep on sending the young people to come and take the jobs of our young people. They must look after their own people first. And call me any name in the world. Mara, I'm telling you today, if you don't have papers in this country, you must go home. You can't come here. You commit crimes. You are not documented. We can't find you. Tell me, how is that right? How is me asking for people to be documented and to follow the law, which I've not written? How does that make me xenophobic? Now South Africa must always be accused. If it's not genocide, we are xenophobic. The leaders of Africa should ask themselves a serious question. Why is it that your people are running away from you? Before you call us xenophobic, you as a leader must say, why are my people running away from me? Vanhlangano wa March and March va sola mfumo hi xiphiqo lexi. Va ri mfumo wa ha ri hava ndlela ya ku sivela vahlampfa lava nghenaka laha etikweni swi nga ri enawini. Va ri vahlampfa vo nghena va tlhela va huma laha eAfrika-Dzonga swi nga tivi hi munhu. They don't have a plan, one. They don't know how they're going to fix the immigration crisis except to intimidate us to submission to keep quiet. They don't know who's going to help them to solve the problem. And more than anything, they are very terrified of those African countries. If there's one thing I must tell you, they never call them out on the human rights violations they are committing on their own people. But they know how to tell much and much not to violate those people. Their own government violated them first. Why are you not attending to the initial problem, the root cause of the problem? And that's why we are here today. Us as South Africans, we don't run when we're scared, we fight. And that's the difference between them and us. And if they were not running away from their government and they were fighting it, trust me, African leaders would be much better leaders today. And that is our concern, is that they sit there on Facebook every day, swearing at us and march and this and that. The energy that they have is the same energy all Africans need to have for their government, so that we don't have these corrupt leaders stealing money from people, stealing resources, getting rich, and their children are on social media, living a life buying LVs and Gucci's while you are living in abstract poverty. That is not a South African problem. And you can't blame South Africans for protecting their country. Mi nga fambeli kule hi yisa emahlweni endzhaku ka mavhengele hi ku burisana ni vativi. Hi tlhela hi amukela nakambe eka ngula ya vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka xiphiqo xa vahlampfa lava nga laha etikweni ra Afrika-Dzonga swi nga ri enawini. Kasi ku hi pfuna ku langutisa mhaka leyi estudio hi na mutivi wa politiki Profesa Ntwanano Mathebula kusuka eYunivhesiti ya Joni. Prof, ri perile ni ku mi amukela. Ri perile na ku perisa vayingiseri kumbexani valanguti va ngula ya vutivi. Inkomu. Prof, aka loko mi langusini mi vona onge Afrika-Dzonga ri ta swi kota ku hlongola vahlampfa hinkwavo lava nga laha etikweni swi nga ri enawini? Inkomu swinene swi twala ongeti i mhaka yo olova kambe a swi olovangi hi ndlela yo yaleyo. Mi ta tsundzuka kahle leswaku Afrika-Dzonga ku vulavula eParliament ka Standing Committee xa Home Affairs languta laha vahlampfa va tlheriseriwaka ndzhaku hi kona na mamiliyoni ya tirhandi lama tirhisiwaka ku tlherisa vahlampfa vo valava.
ngopfungopfu lava nga riki na maphepha kambe swi lava hi rhanga hi languta eka xinawu xa kona ha swi tiva leswaku vumbiwa bya Afrika-Dzonga byi hlamusela leswaku Afrika-Dzonga i ya hinkwavo lava tshamaka ka yona naswona switirhisiwa sweswo ke swa ku tlherisela vanhu lava endzhaku a ni voni swi ri tano kambe xin'wana lexi hi fanele hi xi languta hileswaku na loko ri ku ha fanele leswaku va tlherisa ndzhaku na loko swi koteka ku va tlherisela ndzhaku i vanhu lava va nga ta vuya hi ku olova hikuva xin'wana lexi vanhu va nga ku languteni ka xona i milawu na mafambelo ya vanhu kambe a ku na loyi a nga ku vulavuleni hi mindzelekano leyi nga boxeka yi pfutaka yi nghenisa vahlampfa leswi vulaka leswaku ho fanele hi va na ndzawulo loko ku ri swa fanela leyi tirhaka ku tlherisela vahlampfa lava ndzhaku hikuva van'wani va tlhela va vuya hi xa mundzuku kasi van'wani va ri karhi va phohla hi tidarata to tete nga kona to boxeka leswaku va ta kuma madyelo ya rihlaza ya Afrika-Dzonga a ni voni leswaku swi ta olova hi ndlela yo yaleyo ya lero hi marito man'wana mbona onge marito ya khale ka president Thabo Mbeki ya nga va ntiyiso swi tikomba onge i ntiyiso hikuva xiphiqo lexiwani a hi xo sungula namuntlha i khale Afrika-Dzonga yi na history ya leswi hi vulavulaka hi swona laha swa vahlampfa lava nga riki enawini eAfrika-Dzonga hambi ho lava ku swi papalata hi leswi swi nga tshamisa hi swona langutani tiboda leti hi nga kusuhana na tona kumbe mindzelekano ya kona Beitbridge loko mi nghena eZimbabwe mi ya languta na yin'wana mindzelekano leyi nga kona ya Mozambique vanhu vo nghena va huma hi ku rhandza ha swi tiva leswaku na xiyenge lexi nga tumbuluxiwa xa Border Management Authority va karhi va hluleka na vona va hlamusela leswaku switirhisiwa leswi va nga na swona a swi fikeleli ku va va endla leswaku vanhu va tsandzeka ku nghena ku va tlherisela ko va ku tlhelela endzhaku swi ta fanele leswaku hi teka goza ro antswa ra ku vona leswaku xiphiqo lexi xa olorexiwa ku nga ri ku va tlherisa ntsena hi ndlela leyo namuntlha hi vone tiko ra Ghana ri sungula pfhumba ra ku tlherisela vaaki eka rikwavo hi nga langutela matiko yan'wana ku landzelela mikondo ya Ghana swa fanela leswaku hi languta tiko ra Ghana tanihi tiko leri nga na vutlhari swinene swi tikomba onge vunhlori bya vona kumbe intelligence yi va byele swo antswa leswi nga humelelaku ha swi tiva leswaku tshukisela na mahluku a nge yimi namuntlha kambe xin'wana hi nga ti vutisaka xona i ku vaakelani lava hi nga na vona va na swona switirhisiwa leswi tiko ra Ghana ri nga na swonaki twe mi karhi mi vika leswaku ku tlhele vantsongo eka magidigidi lama nga kona la tikweni ko va ku tsongola hove ntsena tanihi laha ni nga hlamusela leswaku ku laveka mapfhumba ha swi tiva leswaku tiko ra Afrika-Dzonga hi xinghezi ri reactionary a ri na wona magoza ya ku languta leswaku swilo swi endliwa hi ndlela ya kahle ya yimele leswaku ku pfurha ndzilo ku va na pfhampfhampfha ku nga kona hi vona ku vanhu va ri karhi va tlheriseriwa endzhaku a hi matiko hinkwawo ngopfungopfu lama hi nga akelani na wona ma nga na switirhisiwa leswi Ghana ma nga na swona hi twile leswaku van'wani va tlherisiwile hikuva va pfumala maphepha yo tlhelela ekaya hi nga tivi leswaku va ta va nghenise ku yini la tikweni kambe a hi voni matiko yo tala ma ri karhi ma tlherisela vaakatiko va vona endzhaku tiko ro fana na Zimbabwe rin'wana leri nga na tinhlayihlayi ta le henhla ta vanhu lava nga kona la kaya va na swona switirhisiwa sweswo a hi tshembi hikuva hi vulavula hi tiko leri tsandzekaka ku phakela vukorhokeri eka vaakatiko va rona hi vona matiko man'wani ma tshamini ma nga languti leswaku humelela yini kambe ra Ghana rona hi nga ri bela mandla languta leswaku ri nga ri na muhlori kuva leswi nga ta humelela Afrika-Dzonga ku nga ha phinda leswi nga tshama swi humelela hi lembe ra 2008 na hi 2015 yo mhaka a fanele leswaku hi va bela mavoko ingaku na man'wani matiko akelani ma nga languta leswaku vuhlayiseki bya vatshami va vona byi kahle ku va va tlherisela kaya hi vona vinyi va nga yimeli etiko ra Afrika-Dzonga Prof a hi langutiseni mbona onge xiphiqo lexi xi vula yini aka ntwanano wa tikonkulu Afrika xiphiqo lexi loko mo languta ku nga ri khala hi ri karhi hi tlangela Africa Day leyi nga ku langutisa ku hlangana ka matiko lama nga tshama ku va kona ka Organization on Africa Unity ha swi tiva leswaku ku ve na swiboho leswi nga tekiwa ku na charter leyi nga sayiniwa ya leswaku vaaki va tikonkulu ra Afrika va va na ku fambelana hi ku olova kambe a ri sayiniwangi hi swin'wana leswi hi tlherisaka endzhaku leswo vula ntsena leswaku mitwanano leyi nga kona etikonkulu ra Afrika yo languta ntsena eka mabindzu na swin'wana swiyenge kambe ya nga languti eka ku nghenelana ka matiko lama ngopfungopfu na ku languta maphepha ya lava hundzaka mindzelekano va ka matikonkulu ya Afrika yo hambanana okay loko nge se hundza emavhengeleni a hi lava ku mi tsundzuxa leswaku mi tiva leswaku nongonoko lowu i mi haxela wona twi
na loko mi lava ku va xiphemu xa nongonoko mi nga hi bela riqingho eka 011 kumbe 0671 kumbe 0673 na 0674 hi se mahlweni endzhaku ka mavhengele. Hi tlhela hi amukela nakambe eka ngula ya vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka xiphiqo xa vahlampfa lava nga laha etikweni swi nga ri enawini. Prof, hi tlhela hi amukela nakambe. Go. Mi vona onge xiphiqo lexi xa vahlampfa lava nga laha etikweni xi nga ololoxiwa hi leswi lava nga pfula tibuku va ngo i mimburisano ya diplomatic. Mimburisano yi ri yoxe a yi enelangi. Tanihi laha ni nga hlamusela na milawu yi yoxe a yi enelangi. Leyi yo va problem ya vumbiwa bya tiko lebyi hi nga tshama na byona tanihi Afrika-Dzonga. Hi te Afrika-Dzonga ya un'wana na un'wana loyi a kumekaka ka yena hi nga yi emahlweni hi tlhokovetsela leswaku ku fanele ku va na swilaveko swo karhi. Tanihi laha ni nga hlamusela mindzilikano ya tiko ra Afrika-Dzonga a yo va nchumu. Swa fana na loko vanhu va ri karhi va ri vaakelani va xewetana kumbe ku pfuxelana hi masiku. Leswi swi fanele swi hundza mimburisano yaleyo hi endla leswaku ndzawulo ya vaaki va tiko Public Works yi lunghisa mindzilikano ya tiko leswaku milawu leyi loko yi endliwa kumbe yi ta implementiwa swi ta fanele leswaku vanhu va nga ngheni eku rhandza. Ku vulavula i khale hi ri karhi hi vulavula tanihi laha ni nga hlamusela leswaku a hi ri sungula hi vona ku tshukisela na mahlo hi ku vona ku laha ene ha ta ya mahlweni hi ku vona ku vulavula ntsena ko va xongela n'winyi hi lava ku vona swilo swi endliwa hi lava ku vona tidarata ti ri karhi ti endliwa ti ri karhi ti pfuxiwa. Loko ku ri ku a hi ri na mali swa fanele leswaku na makhumbi ya endliwa kambe swin'wana hi fanele hi swi tiva leswaku ku na vukungundzwana lebyi nga kona emindzilikaneni ya Afrika-Dzonga ku nga ri xiphiqo xa Afrika-Dzonga ntsena na matiko hinkwawo ya Europe yi na xona xiphiqo xexo. Hi ngo vulavula swi helela kona kwala ntsena kambe swi lava leswaku hi endla milawu leyi endlaka leswaku leswi swi va milandzu loko hi kuma vanhu va ri la tikweni swi nga fanelanga ku nga ri ku tlheriseriwa endzhaku ntsena. Se loko xiyimo xi te tani mbona onge vaaki va fanele va endla yini? Vaaki va Afrika-Dzonga hi ku ya hi leswi ni swi vonisaka swona va tsandzeka ku languta leswaku tiko ra Afrika-Dzonga ri le ku tsandzekeni eka swiyenge swo tala hikuva hambi ho tlherisela vahlampfa lava endzhaku a hi nge kumi mindzuku vanhu lava nga emakaya va ri karhi va kuma mati. A swi nge endli leswaku ku tumbuluxiwa mintirho, a swi nge endli leswaku ku va na gezi, a swi nge endli leswaku ti-pothole ti pfariwa. Vaaki va hina vo fanele va dyondza. Prof, a ni kombela ku sungula ni mikhomanomo hi teka Stanley kusuka eka Madonsi. Stanley riperile? Hi pfukile mi nga yisa emahlweni na xivutiso? A ni nga lota ni nga xivutiso no ta endla input nyana ka topic leyi vulavulaka hi yona namuntlha. Okay. Ya ku kahle vanhu va Afrika-Dzonga a vo va na rivengo ka vaakelani va hina kumbe leswi vuriwaka xenophobia ne. Mhaka yi ku tiko rin'wana na rin'wana ri na budget ya vanhu va rona mara nghozi leyi nga kona sweswi South Africa a yi koti ku endla budget ya yona kahle because of yini they don't even know na ku sweswiwani vana vanhu vangani ene ni byela so loko ni vulavula hi budget ya tiko se South Africa ya endla budget ya ku va ku hi na 10 rand for an example ya 2026-27 so loko ku nghena vanhu masiku hikuva swi ta vula ku budget le South Africa yi nga yi endla ya 10 rand ya 2025-26 yi ta tirhisiwa in 2 months time before ku fika 26-27 before ku fika nkarhi lowu va wu setile ma swi vona nyana so leswi wona timhaka ta kota ku dyondza vanhu vo karhi makhelwani kumbe njhani just that hi tekiwa out of budget hi vanhu lava nghena swi nga ri nawini. Inkomo Stanley hi xitweni xivutiso xa n'wina. Prof, a hi langutiseni nakambe minhlangano ya vaaki yi nyike vaaki va ku huma matikweni ya le handle lava nga la tikweni swi nga ri enawini ku fikela n'hweti leyi taka. Mbona onge ku ya humelela yini hi nga langutela xiyimo xa ku vaaki va tlhelela ka rikwavo kumbe va ta honisa? A swi nge koteki leswaku vaaki va matiko yan'wana va tlhelela ekaya hinkwavo. Va kona lava nga ta tlhelela ekaya hi ku chava timhaka ta ku hlaseriwa hi maAfrika-Dzonga
kambe ku na lava vonaku Afrika-Dzonga tanihi tilo na misava swi endlisa ku yini leswaku va tlhelela emakaya va tlhelela ku ya xaniseka na vusweti leswi hi ku ya hi vona swi ringanaku na rifu rinene i yo mhaka hi karhi hi hlamuselaka leswaku swi tikomba ungeti emadorobeni ngopfungopfu i yo mhaka leyi yi tlhavaka ngopfu vaakatiko kambe loko mu languta ematikoxikaya vaakatiko va matiko yo fana na Zimbabwe na Mozambique i vanhu lava tshamisanaka kahle na vaakatiko va Afrika-Dzonga a hi lava hi vonaka va ri karhi va tlhela van'wani hi vulavula ku ri namuntlha sweswiwani va na switandi leswi va tshamaka eka swona ku ya va mhaka leyi hluphaka swinene hi yo mhaka ni ngo swi lava hi languta ehansi hi nga yimeli ku reacta kambe hi va proactive kumbexana ku languta hi ri karhi hi sukela ehansi leswaku i yini lexi endlaka ku va leswaku va na swiphiqo swo karhi eAfrika-Dzonga i ncini leswi endlaka leswaku vaakelani va hina va ta haleni nkarhi wun'wani swa fanele hi ri maAfrika-Dzonga ku ya hi ya languta ti-socio economic conditions ta matiko man'wani loko swi fanele leswaku hi pfuna na ala leswaku vaakelani va hina hi vona va endlaka leswaku swilo swa hina swi nga fambi kahle eka swiyenge swo hambanahambana tanihi laha un'wana a nga hlamusela loyi a ha ku humaka sweswiwani ku budget ya hina a yi hi pfumeleli swin'wana a swi vangiwi hi swona swa fanele leswaku mfumo wa hina wu ehleketa kahle a hi tiko ra Afrika-Dzonga ntsena ri nga na vahlampfa lava nga kona kambe a swi tiva leswaku emadorobeni ngopfungopfu kona ku nga na hasahasa laha ku nga na vugevenga lebyi fambisanaka ngopfu na vaakatiko va le handle. Prof, loko xiyimo xi te tani mbona onge leswi va ngo i One Africa swi nga pfuka swi humelerile kumbe mi swi vonisa kwini? A hi swi voni swi ri karhi swi humelela tanihi laha ni nga hlamusela ku se hi na malembe ya ku hlaya swinene charter leyi ni nga vulavula hi yona na nhlangano lowu namuntlha wu tivaka African Union wu tumbulukile timhaka ta ku fambelana ka matiko i swilo leswi humelelaka misava hinkwayo ko va ku mfumo wa Afrika-Dzonga wu tsandzeka ku pfumela leswaku wa tsandzeka ku regulate kumbe ku fambisa leswaku manghenelelo ya matiko lamawani swi fambisanisa ku yini a hi voni swi ri karhi swi olova hikuva hi fanele hi ta na milawu leyi nga khomana kambe lexiwani ko va crisis leyi nga na yona ya constitution kumbe xana vumbiwa bya hina a hi voni vaakatiko lava va ri karhi va famba hi to vona ku tshukisela mahlo swi nga yima sweswi hi ku tsundzuxana na hi ku vulavula ka varhangeri kambe hi ta vona siku rin'wana swi tlhela swi vuya hi tlhela hi vuya hi ta vulavula hi xixin'we ku ya emahlweni. Professor Mathebula hi khensi swinene nkarhi wa n'wina eka Ngula ya Vutivi hi fike emakumu tsundzukani leswaku nongonoko lowu wu ta tlhela wu haxiwa nakambe mundzuku kwala eka SABC 2 hi hafu ku bile awara ya 2:00 loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela hi email eka ngula@sabc.co.za Facebook na X kumeka hi SABC Mahungu. Riperile.